Ngwana mogala dikgang tsa BTV News tsa Setswana re le bepele ditlhogo. Tona Boko a emelela go ya kwa America go tsena phuthego ya lekgotla la ditšhaba ya UNGA 80. Baemedi ba lehatshe leno ko mahatsheng a sele ba begelwa lenaneo la Botswana Economic Transformation Program le go solofelwang le tla rudisa isolelo ya lehatshe leno fa ditlhopha tsa setšhaba tsa bana ba ba kwa tlase ga dingwaga tse di lesome di le ba kwa dikgaisanong tsa World Cadet Chess Championships 2025 kwa Kazakhstan. Tumela motho wa gaetshona ke one Rabanteng Kalakachane ke na le sentle moyeng o rona dikgang tse ka puo ya diatla mesete ke ya ga kwa tla le re tsa metshameko a re simolleha Tautona Advocate Duma Boko o sa tswa go emelela go leba kwa America go tsena phuthego ya bomasome a herabobedi ya mahatshe ya lekgotla la ditšhaba UNGA 80 e tla bulang semmuso ka la bobedi wa beke e tlang. Phuthego e ya bomasome a herabobedi e tla bo iphuthile baeteledipele go tshwaraganela dipuisano tsa maemo a kwa godimo ka ga tirisano ya mahatshe ka bophara. Nngwe ya dikgang tsa konokono tse di tla buisanwang monongwaga ke go tlhagafalla go fitlhelela maikaelelo a ditlhabololo tsa sennalaruri kana SDGs le go nolosa tirisano mmogo ya lehatshe ka bophara. E tla bo e tshegeditswe ka ga tlase tota ga setlhogo se se reng Better Together 80 years and more for peace, development and human rights. Tatona Advocate Duma Boko solofetse go buisa phuthego e le la ntlha mo bekeng e tlang ka la bone go neela lehatshe la Botswana sebaka sa go rihatsa maitlamo a lone a tirisano mmogo le mahatshehatshe le go tlotlomatsa melao e tsisang le dula le thulaganyo ya lehatshe ga mmogo le go rotloetsa go tlotla ditshwanelo tsa setho. Gone ka phuthegong eo Tatona Advocate Duma Boko o tla tsaya diphuthego ka go harologana di akaretsa go buisa phuthego ya bomasome a herabobedi le diphuthego tsa botsalano jwa mahatshe le balekane ba gagwe go sekaseka go nonotsha tirisano mmogo. O solofetse go boela gae ka Sontaga kgwedi eno e le masome a mabedi le bofera bobedi. Tona wa ofisi ya ga Tautona Moetemhwasa mmogo le motshwarela tona wa temothuo the Dr. Edwin Dikoloti ba gakolotse balemi barui ba kgaolo ya Boteti West go tshwaragana go lwantsha borukutli jwa leruo. Bo tona bao ba ne ba buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Reikops Bosheng a re utlwe sebaetseng Tebogo. Phuthego e tla jaana morago ga gore balemi barui ba kope boeteledipele jwa lephata la temothuo go ba etela mo kgaolong go ba lekodisa ka seemo sa temothuo. Nngwe ya tse di tshwenyang banni ba Boteti West ke bogodu jwa leruo. Re dikgosi tse di nang le dikitso tsa go itse go sekisa mme ga re sekise di-case tsa stealing stock ka mabaka a gore ga ba tisiwa ya pele ga rona ke mapodisi ba re bone ga ba batle go seka mo lekgotleng la Setswana ka gore ba na le boemedi mme ko ga maastrata ga gona tima honorable minister ga iyo di-case di penda ko motho ene a tsweletsi a senya. Bona re kopanyeng le kgang kgotsa le tumalano ya gore re dire lenaneo la go patrola kgaolo ya rona re tsamaye re bata dikgomo tse di timetseng re di neele beng ba tsone mme mo dipatrolong tsone tse ke bone ko re tswang go kopana le mathata a gore tse dingwe ga se matimela hela bangwe ba di iphile. Tona Mohasa o rotloeditse balemi barui go tswelela ba thama mekgato go lwantsha bogodu jwa leruo. Gone mo le go dirileng mo le re leheletse le nna le dikgomo tse le di boneng tse di neheletseng di le 70 ke gone tota ka re tshwanetseng gore bereke ka teng mme se se teng ke gore ga le tshwaragane le mapodisi le dira mmogo tse le ka dihenya jaanong ke a le rotloetsa ba gaetso ke re tshwaragana le mapodisi thusanang ka gore batho ba ba senyang bao ba tshela ba le gare ga lona. Tona Dikoloti ene o ne a tlhalosetsa ba tsena phuthego eo ga e tla re mo nakong e sa hediseng pelo puso e simolole lenaneo le le tla thusa go godisa mogama wa temothuo. Lenaneo tla re le rebolla lenaneo le le bidwa gote a ditsale
ra go netehatsa gore re tokahatsa lotsalo la dikgomo re tokahatsa boleng jwa tsone ka gore go bohelelong ga re direle tsotlhetse le tla kgona gore le nne le dipoelo tse di tseneletseng. Balemibarui ba gakolotswe go dirisa mehuta e mešwa ya temothuo go itepatepanya le diemo tsa phetogo ya loapi. Se ba etseng Tebogo, BTV News, Ray Cobbs. Go ngoka ke monokeng ya baemedi ba lehatshe leno ka mahatsheng a sele lephata la madi mmogo le lekgotla la Pemandu ba ne ba tshwere phuthego le baemedi bao ba lehatshe leno ka mahatsheng a sele ka ga lenaneo le le sa tswang go simolodisiwa la Botswana Economic Transformation Program. Ha bua kwa phuthegong eo Monogaborone Bosheng mogolwane kwa lephateng la madi wa Arabile Nkwe o kopile baemedi ba lehatshe leno ka mahatsheng a sele go a kgela le go ntsha megopolo ka le bone e le karolo e botlhokwa hela thata mo leetong la go leka go tsosolosa itsholelo ya lehatshe leno. A re utlwe go rata Maranyane. Lenaneo la Botswana Economic Transformation Program le simoloditswe ke Taotona le mothusi wa gagwe Renda Bagaolatlhe kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. Mme le lenaneo le le diretsweng go thusa go tsosolosa itsholelo ya lefatshe e mo nakong ya gompieko e sa iketlang. Phuthego eo e ne e ka ya fa puso e lemoga baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a sele fa le bone ba ka nna le seabe se se tona mo go tsosoloseng itsholelo ya lefatshe. That might need to make it even more effective and also address the issues that one will say they might be there looking at our current economic status. So by so doing, the leadership find it fit that probably in that regard we should find, request or engage some expertise that probably could bring in another view on how we could deal with the economic challenges that we are facing as a country. And we therefore thank you for embracing us in and recognizing the strategic and important role of embassies and high commissions in this regard. Moemedi kwa lekgotleng la Pemandu o supile fa pitso ya go tla ka megopolo e ne e tseneletswe thata e bile go ntshitswe megopolo e le kana ka 7,000 go tsweng mo Batswaneng. A gatelela fa ba tla ntsha pego mo nakong e sa fediseng pelo e tla tlang ka ditharabololo tse di tsepameng. All in all, there were nearly 7,000 projects submitted, and you can see the breakdown for each sector below. So submission by sectors, the most was in agriculture at almost 1,400 submissions. And every sector had a respective number of submissions that we had to close on the 17th of August because we were already running the labs. Go kaiwa fa go rutuntsha baemedi ba lefatshe leno ka tebelopele ya lenaneo la BETP e le maikaelelo a puso go netefatsa gore go dirisana le mafatshe a sele go nna le seabe mo kgolong le phetogo ya itsholelo ya lefatshe le gone go ngoka bapeeletsi. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Morongwa yo hapegileng wa ditshwanelo tsa setho wa lekgotla la ditšhaba Dr. Albert Barume yo sa tswang go etsa loeto la malatsi a le 12 mo Botswana a re seemo sa botshelo jwa basarwa ga se se duelang a go etla puso go thusa go ba tlhabolola. Mo puisanong le babegadikgang Barume a re basarwa ba supile matshwenyego a bone a tshwanang le go rontshwa ditshwanelo tsa go nna le lehatshe go nyelela ga ditso le ngwao le go tlhoka go nna le seabe mo tsamaisong ya lefatshe. A re utlwa ona le thata Mothanka. Barume a re merafe ya setso e tshwana le ya basarwa ba supile ha ba santse ba lebela kwa tlase le go thibelwa go nna mo mafelong a ba tholegang kwa go one. Tshekatsheko e isupa gape ha ba ngorega ka go thoka kemedi mo matshegong a puso a akaretsang palamente, dikhansele le bogosi, mme ebile ba gatelelwa kwa makgotleng a ditsheko ntateng ya letlhoko la bao ba ba tlhaloganyang diteme tsa bone. He said just one thing. He said, Mr. Barume, I'm asking you just one thing. Please ask the government to give back. Basarwa ba nkopile go kopa puso go ba seriti ba re ba eletsa go lemogwa gore ba nne le seabe mo go tsamaisweng ga lehatshe. Most of what goes on, they would like
preferably constitutional recognition, legal recognition. Barume a re ditso di temele ngwao ya batho bao le tsone di mo seemong sa go nyelela a kwata puso go taka mananeo a itebagantseng le go di tsosolosa. A re go na le dikgwetho ga go ta mo thutong le thelo ya ditirelo ga dingwe di baya bana ba ba sarwa mo diphatseng tsa go tsololwa le go ka dirisiwa bothaswa. The right to culture and languages was absolutely highlighted for self-explanatory reasons that you can imagine. And then the right to... Ba supile ba thoka tshwanelo ya ditemele ngwao ba kopa le tshwanelo ya thuto e ba babalesegileng ka bana ba bone ba sa sireletsega. We have count of girls, young girls being left alone and being taken advantage of by the surrounding communities. Pego eo e supa gape ga batho ba tshelela mo lehumeng ba kgapetswe kwa thoko mo ditirong le meamuso ya lehatshe ba kganelwa go ka tsoma le go epa digwere mme jaanong ba dirisiwa bokgoba mo ditirong tsa kwa merakeng le masimo. E tswalela e supa ga jaanong dikhamphane dingwe tsa meepo di thomile mo mahelong mangwe a ba tholegang mo go one. I did discuss with the government on the importance to develop a national standard on... Ke setse ke buile le puso ka botlhokwa jwa go taka lenaneo le le tla thusang basarwa go anywa dipoelo mo dikhamphaneng tse di direlang mo mafelong a ba tholegang mo go one. Including in the benefit sharing of different projects. Pego e go tlhaloswa e tla rolola puso go ka ntsha magatha a yone mme ta re morago e bewe pele khansele ya ditshwanelo tsa batho ya UN ngwaga o tlang. Magastrato mogolwane wa Molepolole ga se tsewe tonoki o kgetlhile puso go gagamatsa maiteko a yone go itebaganya le go lwantsha kgogontsho ya bong ka go simolola hela kwa moding. Ha bua ka la bobedi kwa dipuisanong tse di itebagantseng le go lwantsha kgogontsho ya bong kwa Molepolole, tonoki o supile ha go simolodisa dithuto tse di itebagantseng le kgogontsho ya bong mo dikolong go tla kgona go rutuntsha bana go tswela kwa moding mesese kgone go fokotsa dikgang tsa kgogontsho ya bong isago. A re utlwa Abigail Samson. Lentswa mananao a itebagantseng le go rutuntsha batswana ka kgogontsha bong lefatshe ka bophara a tsweletseng. Sebe sa phiri ke gore kgogontsho e santse e tsweletse ka go golela pele bogolo ja mo mafelong a tshwana le Molepolole. Re tonoki o supile fa banana e le bona ba di gogang kwa pele mo dikganyeng tsa kgogontsha bong. Ka jalo se se tshwanetse sa tlama puso go itebaganya le go e lwantsha go tswa ko moding ka mananao a tshwana le go simodisa dithuto tsa kgogontsha bong mo dikolong. A re go dira jalo go tla dira go dikokomane tse di tlang di kgone go lemoga le go nna kgatlhano le maitshwaro a bakang kgogontsho mme se se bake gore go nne le kweletla sa dikgetsi tsa kgogontsho ya bong mo isagong. There are 560 cases tsa GBV tse leng gore di santse di lapele ga lekgotla ga di ise di sekiwe ke bontsi bo kalo-kalo bo re nang le bona. We must actually talk to our Minister of Education for them to be able to include certain particular topics then where they can be able to invite authorities tse di nang le melao le melato ya Botswana gore di kgone gore di tsene mo dikolong. Because batho ba ba mo ditrateng they are graduates from our schools, particularly our high schools, that is junior secondary and the senior secondary schools. Batho ba teng go. So ha ba ile gore ga ba tshwara le go teng go sekolong kwana. Bogoro jwa bontse le bone ba gatela botlhokwa jwa popagano le kemonokeng ya bana le seabe mo letsholong la go emisa kgogontsho ya bong. Ke nako ya gore ba kwena batho ba Molepolole bogolo ang borre re go introspect re sentse motso wa Molepolole hela go tu Molepolole dipolao o simolla gompieno re go bona gore dilo tse di boela go tlase re emise Lady there, mo patleng ke ona mo pilong go re tse kgato go lape go nne sekai sa gore ga o batle go kgontso go tiro mo nne sekai gore ga o batle go kgontso melao e ka tswa e dirwa di-policy di ka tswa di dirwa mme boammaaruri ke gore kgang e e dirwa ke rona batho mongwe le mongwe wa rona a eme ka dinao it is very delightful to see our leaders. Kwa itumedisa go bona bogogo jwa motse bo eme ka dinao bo ikemisetse go lwantshana le kgogontsha bong. Se ke maiteko a ileng gore puso ya akgola. Concerted efforts the government doesn't take for granted.
dipuisanyo tse di ngokile dikgwebo tse di ikemetseng di akaretsa banka ya absa e leng gore ba ne ba gatela maitlamo a bone a go ema nokeng mananeo otlhe a itebagantseng le go aga tšhaba ya kweneng e e senang kgokgontsho a bong. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Mo go tseng motho wa gaetsho ditshupo tsa bo 12 tsa Global Expo di tla tshwara go simologa ka kgwedi e tlang ya Phalane e re bobedi go ya kwa go ile 11. Monongwaga ditshupo tseo di tla tshwara dipuisano ha gare ga baeteledipele ba dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi le baeteledipele ba ba harologaneng ba ba hatshe go buisana ka dikgwebo ka ga tota dikgwebo tseo di ka simololang mo Botswana. Go tla nna gape le bokopano jo maitlamo a jone e tla bong e le go naya badiragatsi le bagwebi sebaka sa go buisana ka ditsela tse di ka tsewang go godisa mmino, boruki ga mmogo le mhama wa diaparo le botlhe ba nang le seabe mo mehameng eo. Global Expo ke ditshupo tse di simolosweng ke ba Botswana Investment and Trade Center ka ngwaga wa 2016 ka maikaelelo a go godisa itsholelo ka go batla babeeletsi go tswa kwa ntle le go rotloetsa bagwebi ba monogae go tla ka maano a ka agang dikgwebo tse di tshetletseng. We are targeting around 300 exhibitors. The participation is expected to come from over 15 countries. On the conference side, we are targeting around 250 delegates, conference delegates, to attend this particular event. And then in terms of visitors, we are targeting slightly over 4,000 to grace our event. So these are the numbers, how the numbers look like in terms of participation. In terms of the sectors that are targeted, our event is a multi-sectoral event. We, of course, in terms of the sectors, are much more aligned to the new priority sectors that government has chosen to run with. We have specific focus in agribusiness, in ICT, in tourism, in mining, and in manufacturing. Actually, we intend to promote Botswana as an ideal tourism and investment destination. We also intend to highlight Botswana's business climate, policy frameworks, and strategic advantages, of course, with the ultimate intention of, again, positioning Botswana as an investment destination of choice. One of the things that we want to achieve through the GAB is to facilitate lefatshe la Botswana le dirisana le bana le seabe ba monogae ga mmogo le makgotla a mahatshe go rehatsa ha le dirisa tota le diragatsa tumelano ya Montreal Protocol e tlamang mahatshe a tlhabologang go fedisa tiriso ya digase dingwe tse di dirisiwang mo ditsidifatsing le mo di fetlang phefo kana di-aircon ka di gase tseo di na le seabe se se tona mo go kgotlheleng lesire la loapi kgotsa ozone layer. Fa bua kwa segopotsong sa go sireletsa lesire la loapi mo go lwane kwa lekaleng la tepo loapi o di sitse ke o tsene o tlhalositse fa go tshwaragana ga makalana a go tla nologatsa tiro e gore lefatshe leno le atlege mo maitlamong a lone. A re utlwa ke le bogela dipotsane. Ka ngwaga wa 1987 lefatshe la Botswana le ne la ba monwana ditumelano tsa Montreal Protocol tse di laolang ka ga mahatshe a hetang le go dirisa digese tse di kokonelang le go senya lesire la loapi. Morago ga ditumelano tseo lefatshe leno le ne la supa thwagalo ka go dira diteseletso tse di laolang go tsena le go tswa ga digese tse di borai ka melelwane ya Botswana. A protocol was amended several times, first in 1990 in London, where it added additional substances to the list. Ditumelano tseo di baakantswe makgetho a le mmala go sengwa digese tse dingwe tse di sa siamelang lesire la loapi. We are talking to the national response. Then in 92 there was the Copenhagen Amendment, which added yet more substances to this list. Our collective efforts, no matter how small, will contribute to us protecting the ozone layer.
if we don't protect the ozone layer, the impacts are unfortunately. Ngoleng wa ha tsa kgato ya go sireletsa lesire la loapi re le ha se re ka tswelela ka go gatela pele ha re sa dire jalo ditamorago e tla nna tse di bothoko. The floods, the cancers from the UV rays are not selective. Manukunoko a go jaga ga lesire la loapi a tholisiwa le borai mo botsogong ja batho ka jalo go le botlhokwa gore maiteko a go babalela lesire leo a tsewe ka thwagalo ka go tsaya maikarabelo a go dirisa gese e sa ameng lesire la loapi. But how tsena mo fridge ya gago mo side on the side at the back even how bula there's a sticker ra seo se na le leina la gese ya fridge ya gago leina la teleta simolla ka R. Like I said, R or R refrigerant. So your fridge will say R600 or R22 or aircon ya koloi how bula go boneteng. Just at the top, there's a name R134A. That's how you know. The issues of funding. Maasa a thabologang a tsaya kae madi a go sireletsa lesire la loapi. All these funding mechanisms. So most of the developing countries, especially Africa, have failed to attract. Bontsi ja mahasa a thabologang ga sa le ditaelo morago ka mo go nna bokete mo go bone gore ba kope madi a mme ona a teng. In their respective countries, or they have not established structures that could attract. Ka lephata la tepoloapi maiteko a dirwang ke mahasa a go sireletsa lesire la loapi go boela kwa seemong se se siameng a tla supa maduo dingwaga di le 20 tse di tang. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga borone. Samase a se le kana ko e tsare tautona wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o tlhomile lekoko le lesha la batlhodi le letla batlisisang ka ga dipelaelo tse dineng tsa dirwa ke mokamedi wa mapodisi wa kwa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ka kgwedi ya Phukwi monongwaga tse di amanyang mapolotiki mangwe le digongwana dingwe tsa dirukutli. Lekoko leo le le okametsweng ke moatlhodi wa pele wa kgotlatshekelo ya molao motheo Constitutional Court le la simolola go reetsa bosupi le ntswa go nnile le madiadia ko tshimologong. Mkhwanazi o na supa fa a belaela fa tona wa mapodisi Senzo Mchunu a kgoreletsa dipatlisiso ka ga dipolao tse di tlhotlhelediwang ke sepolotiki. Mkhwanazi o supile ha ikaela go supa matshosetsi a tsweletseng ka go senya tsamaiso ya bosekisi a supa ha tsamaiso ya bosekisi e ka phutlhama ha go sa tsewe dikgato tse di maleba. Ere dikgang tse di eme jalo pego ya lekoko leo e solofetswe mo kgweding tse tharo. Ke nako ya gore anong wa amogeletsa metshameko ka City ke a gakwa. a ke go leboga kgaitsedi ke gone re bantheng ka la ka tšhane go bo re neetse dikgang tsa rena tsa Setswana tsa nako eno mme motswana yotse molatsana o sa tswang go utlwa go ra jalo gore sebaka ka sa dikgang tsa go tsa metshameko ke bidiwa hela go City ke a gaka dikgang tsa rona tsa metshameko di eme jana. Ditlhopha tsa setšhaba tsa motshameko wa chess sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga boroba bobedi le sa ba ba kwa tlase ga dingwaga tse di 10 di emeletse go leba kwa lehatsheng la Kazakhstan kwa di yang go tsenelela dikgaisano tsa World Cadet Chess Championships tsa ngwaga ono. Setlhopha se sa akaretsa mokatisi Pudungwane Lesole, batshameki Vanya Kaboya one le Amo Kaboya one le Atang Vichani. Lesole a re kgaisano e tla fa batshameki ba mono sebaka sa go tsholetsa maemo a bone kana rankings ga mmogo le go lemoga kwa ntle ga lehatshe leno. O boile se kwa lebalela difofane la Saseretsa International Airport mono ga borone pele ga setlhopha seo se emelela bekeng yone go rata moeng mo tshotse dintlha. Mokatisi a re e re kaelela ntlha batshameki ba ya go tsenelela metshameko ya go tshwana le e go tla ba baya mo seemong se se siameng sa go ka lemogwa le go ithuta mo go ba bangwe.
re ka solofela gore our athletes ba go gain the much needed exposure because usually they play continentally but te be la ntlha ba go ka tsena mo staging sonese. So the idea ke gore ba nne le that feel for the world stage environment. So re ka soletsa Batswana gore bana ba utaka the initial ratings, the feed ratings, and also ba se ba rated ba ta gain the ratings and kana ba improve the rankings globally. Mokamedi wa tsa tlhabololo metshameko Lorato Dithapelo a re metshameko e tla thusa go bula batshameki matlho ga mmogo le go ba thusa go tokafatsa di-ranking tsa bone. Okay, this World Cadet Tournament is one of the tournament kgaisano e ke kgaisano e leng gore e tla thusa batshameki go oketsa di-ranking tsa bone ka gore re setse re na le ba le babedi ba e leng gore ga ba ise ba reitewe mme gape e tla ba thusa le gone gore ba lemogiwe lefatshe ka bophara. titles in the process, so reaching it helped them so to be titled players. Batshameki ba isupile fa ba ipaakanyeditse metshameko mme ebile ba ya go dira ka gotlhe go tla ka dietsele. I want to go to Kazakhstan. Ke batla go ya dikgaisanong gore ke tle ke tseye maemo a ntle le gone go dira lefatshe la me motlotlo ga mmogo le batho ba mafatshe a mangwe. And other people from different countries. Was fun and I was ke ikatisa thata go ipaakanyetsa dikgaisano tse. And games. Metshameko ya World Cadet Chess Championship e tseneletsweng ke mafatshe ka bontsi ya akaretsa America, China le India e tla simolola kgwedi yono e le 12 mme tla wela kgwedi ya Phalane e rogwa. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. mme jaanong fa re tsena mo dikganyeng tse dingwe mo katiso ya setlhopha sa Gaborone United Dimitar Nikolaev Pantev o sologeditse setšhaba gore ba ya go dira ka gotlhe go tswa ka maduo a nametsang mo kgaisanong ya ditlhopha tsa Aforika jaaka ba simolola kgaisano eo ya CAF Champions League ka motshameko o solofetsweng go nna mašetla kgatlhanong le setlhopha sa kwa lehatshe la Tanzania sa Simba mme motshameko o tla tshamekiwa ka mahelo a beke kwa lebala la Obed Itani kwa Francistown. Abampiti o tshotse dintlha. Setlhopha sa monogae Gaborone United se ipaakanyetsa go tsaya karolo mo kgaisanong ya Afrika lekgetho la boraro ka mafelo a beke eno ko lebaleng la Obed Itani Chilume. Mokatisi Pentave o tlhalositse fa ba gagamaditse thata mo go itlhoketseng jaaka ba tla bo ba lebagana le setlhopha sa Simba SC se se nang le maitemogelo a go godimo mo dikgaisanong tsa Selebegose. Preparation was well. I think that the guys are ready. Dipaakanyo tsa motshameko di tsamaya sentle jaaka re tla bo re ipaakanyetsa go thulana le setlhopha se se mašetla se se nang le maitemogelo a go godimo. Very famous and expensive players. Captain wa setlhopha Lebogang Ditsele a re e re lentswe setlhopha se na le dikgobalo ba ikemiseditse go supa bokgoni jwa bone mo kgaisanong e. O tswelela ka go tlhalosa fa dumela thata mo bokgoning jwa setlhopha sa gagwe a supa fa go le botlhokwa thata go ikanya ikatiso e ba ntseng ba e dira go ka fenya setlhopha sa Simba SC e ba dumelang fa e na le maitemogelo a magolwane mo dikgaisanong tsa CAF. Been working together this week and preparing well. Re ntse re bereka mmogo re le setlhopha ka maikelo a gore re kgone go ya ko legatong le le latela mo kgaisanong. That is why we want to win on Ghetto so that when we get there we go there we want to draw that side. Mo godimo ga mo Pantave o ne a bua ka fa maitemogelo a gagwe le mokatisi ga mmogo le batshameki go tswa go dikgaisanong tsa mafatshefatshe tse di fetileng di tla mo thusa thata mo go lomaganyeng setlhopha se se mašetla se se tla tokafatsang tshameko go ba fa sebaka sa go tlhatlhogela kwa tikologong e latelang ya ditlhotshwana. Even last season, nobody believed in us and nobody thought that we can go through the first two preliminary rounds and to go in and reach group stage. So I think this season Joe is better than quality, and we got some good players. We add quality to our squad, so I think that our chances are not bad. Tikologo ya bobedi ya legato la ntlha e tla tshameka kgwedi ya Lwetse ile 26 go tsena ile 27 seo se tlhagolela tsela legato la bobedi le le tla tshamekiwang ka kgwedi ya Phalane go tlhomamisa gore ba fetela kwa legatong la ditlhotshwana kana group stage. Abampit BTV Sport Gaborone.
mme motsana wetso dikgang tsa rona a re di garele ka tsela e ntseng jaana ba lekgotla la Botswana Taekwondo Federation le ba ikopantse le ba Botswana National Sport Commission ba ne ba tshwere ithuthuntso ya bakatisi ya malatsi a matlhano e simolotseng kgwedi eno e le 10 mme maikaelelo a yone e le go tokafatsa bokgoni jwa bakatisi mo go ipaakanyetseng dikgaisano tsa Dakar 2026 Youth Olympics ga mmogo le tsa Los Angeles 2028 kwa lehatsheng la United States of America. A re utlwe Michelle Sekopo. Ithuthuntso eo ya malatsi a matlhano e neng e tshwaretswe ko sekolong sa Buwan e file bakatisi ba monogae ba le 30 sebaka sa go ithuta matsipa a mantsi mo go ageng batshameki go ba rutuntsha le ka pabalesego le tshireletso ya bone mo metshamekong. The areas that we saw we needed re lemogile fa re tlhoka go ipaakanya thata mo go tsa bokatisi ke ka moo re tsileng ka leano la go laletsa bakatisi ba taekwondo go tswa ko mafatsheng a mangwe go tla go rutuntsha ba rona re tlhoka bakatisi ba ba kgonang go tlhokotsa batshameki go tseneletsa. What international athletes are currently doing in terms of their regimes, their techniques and tactics. Moeteledipele wa lekgotla la taekwondo Tumelo Mapila a re e re lentswa e le la ntlha ba dira ithuthuntso ya mofuta o itumeletse dipalo tsa batsayakarolo mme go ya pele o eletsa fa dipalo tsa bomme le borre di ka lekalekana. So as a follow-up out of this training course, ke ka moo re tsileng ka leano la gore go ya pele re netefatse gore dipalo tsa bomme di lekalekana le tsa borre bogolo re kgone go nna le bakatisi ba bomme ba le 10. 5 female as a minimum. Kamara Mohammed yo neng e le mongwe wa bakatisi ba bane ba eteletse ithuthuntso pele eo a re o kgonne go lemoga bokgoni mo bakatising ka ba kgonne go kapa tsotlhe tse a neng a di ba ruta. Mokatisi Mohammed a re lefatshe la Botswana le itsege thata ka go godisa dinaletsana mo go tsa metshameko. Botswana athletes got so many talent. Batshameki ba Botswana ba dira bontle mo go tsa metshameko mme hela ke eletsa o ka re lekgotla la World Taekwondo le ka thusa la Botswana Taekwondo ka ditsompelo tsa metshameko tse di maleba. It's a major milestone for us. We've really gore a be re kgonne thulaganyo e tshwanang le se supa fa re na le kgatelopele e ntsi re le ba lekgotla la Taekwondo. Solidarity funding to deliver a course like this. Katlego ya ithuthuntso ena e tshwaya kgatelopele ya botlhokwa mo motshamekong wa taekwondo mo Botswana jaaka bakatisi ba anyile botsipa jo bontsi jo bo ka thusang go godisa motshameko o le go rotloetsa batshameki ka motshameko o monogae. Michelle Sekopo, BTV Sport. Motsana wetso ka go rialo dikgang tsa rona di wetso ga metlhabele go batla go itela dimapo letlapeng nna le wena re tla be re kgaogana mme re tla kopana gape mo go la ka moso a re pele ke go laela ke lemoge ke lemoge mo kgaitsedi a ke sentle moeng yona go rena le dikgang tse ka puo ya diatla o ne ra bantheng ka la ka tshane o gano go tla go tsweledisa a garela tirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect. Tlhola sentle. Welcome to beautiful Botswana.